job kon. Ngayon nga kuda kon daw huto ko tamu tu job muna. Naso jadi jual muna tanay. Alay tamu jual hamuna. Ido kon ito kon ang babor hato beret kon. Hubabor haliku. Tamu jual hamuna. Nga nasib ko haros mo ni. Toho do lay amo na magaw ni boto. Alay arong ko na magkabaluhan. Ijolok ku marani mana mana baki beret kon. Buruk kuron. Moro nang tamu sa do beret kon. Aw tamu sa do. Hubar boru boy di. Dakadu pa nga makrere. Ama tu lang anak de bebere. Unang ito, nama doko kada na to bapak mo. Unang sa malitot di hori dulu na. Sabarlah tulang. Aku lagi tulang lihat. Gak usah marah-marah lagi sama bapak tulang. Ido niyan ito. Gaya panunggun-nunggu di sidang mo na doon nangasaon. Roho tu julukku. Gabi ro layon, bapak mon, amat damyon. Niyan, senang do dokot to bi hamu. Alay, dang boy horo matetek ku ito. Mono so wingo do burjuni botok pinahinan imaw makmo. Toy malay. Apa hubak kila hudulay bono kurjuni boto mo na hinan. Nalabok manilu. Parrohasi mula hula do mo boto mo na hinan. Las itian beremo do uberan di parrohan ni omak anahinan. Sesahat malay. Mono kita makatay soman. So ina metabu. Gabi wingo hinaringgat na zulu. Ujung ni botok pinahinan omak ni sidamyon. Jara takas do wingo le molo memelida ma. Jadi hamu belai tidak hamu do bapa nahinan. Pos rak hamu le. Ikubuy do jara muna neng ibotok kusino ay. Jala dokonan mo to berek kusi Kevin. Aw betulang na do. Udah malay. Mulai ati mati pangaturan muna. Mula huberan do parrohan muna lay. Gabi hingo do songon amang sibato ako na hinan. Bay malay. Sotong marisal parroha hita. Mamulaw songon di masulinggan ido yaw. Nangi botok ko sunuayang pelay. Kwetong do panggatin ni botok ko sinahinani. Wala ni ido niyan. Dinggat-dinggat be hita. Ido mo pang ido ako lay. Udah lay. Di hobe burukku dame. Menang saya tangis so. Berang omakmu. Itokku. Inang dah. Unang saya matingot to akan nahurang. Dimay to dah. Aba hilala ho. Ay di ngotor HP mulak. Sa hurip po do nala tinggal ijabuni na po din nang mako sa burus. Ito nga buhaan hilala na. La olo la topuy ba mati la na alan pangalahu mo. Ilo, pas na do mi. Ano si takon na soni dedo nya ko idelak ko. Asa nang pala satu tu jabon sa bulus. Sabar ni Vicky. No narong lele barutan oleh-oleh na ibu sa Jakarta. Tungsong ni be buruki hachi na ribek ko. Tong do si dikarwaho ko. Si harak doruhan narong niyan berubah pangalahu mi. Masuk mo. Ay horor ho burumi. Nasuman lebu. Kajol man nasutara jaron. Nan arong do ilang barutan daripada si rim tidak mulai pakai mau pakai. Yak ko Messi. Ah manay. Kajol masih mo pon nay. Suwerin jo. Tas. Solo. Sumadon yan. Hari,
na murah-murah do raun. Sedih pengen nih. Unang-unang soto hoi anu sosonon. Ini baga do nyebah. Coba maju. Adik dia do. Suman, bah, lepas do tuh bah. Jago udah anu bah, mau udah pakai tuh pesta. Manang na tuh dia bemarulaw na teh. Ma, Ayahin aku. so na baga, ma, pakai sedul na baga, masih. Nanti di ma, ale masak, tapi ma. Bamak dang nalo tuh dia. Narong lo nakaningan. Titipan ni itom si damen na. Ilihat tuh bapakmu. Dia husoba, apela pas. Ale ne majalah. Ayah do kerja ni si damen Jakarta. Oh lo maraya teh. Si penanyak ka namoray. Asa boy itu harus sonon. Ayah he boto si dame. Suman nang ulan ni boto ay sigur ba ulo do jalma. Oh nasi sama ni ma. Ay berjudo itu ay parhe pengnungu se. Ay jago do kari juni. Waktu mulak ima hami tu son. Ibu tu di mana rujuk tempat jabuna? Na baga kan? Jabune. Para heping ni mo. Iyo. Dia masuk munong namora do si dame. Iyo ma ang ngasuk sesi mana isan. Namar gabus do nyakko. Iyo ma. Ay ba, ngagabi ka pala siya bagibahan ni mana? Dame? Pahudul maju usul dito. Kenapa pulang? Ay nakin sa ngunay hatay hoy to tuwa taring na ng manustano nung jinwel ni lai do ito naturas mo. Tano ito termasuk bulat do. Tang masawat ito hepeng na lumalubusi. Jala mo se tang taboto tuise ijual layamat daming jala sa dia ijual na sida. Itu sih tulang, saya juga nggak tahu tulang. Atong malusong ito. Layamat dami nama sukunokku. Isa ro naman hortanoy. Jala sa dia do ijual na sida. Alana sa dia be ijual na sida belum tentu olo be naman hori nasa ibe sa unay mo do tatubusi. Kalau bisa sih, mama sama papa jangan sampai tahu tulang. Kalau tanah ini mau kita tebus. Dan busong ito. Kurang rusuman na marusong na nido ni. Dinggad do damang do day nang nahinan opung mo pasahat to ni tulay do tumak mo song tano pa usayang. Jala moro to katarikok kudo siya lay ko siya dalan na doon nito. Ay namartugyana doon nito ho. Saan ito nahinan? Nabuy do gabi do kunokku tulay madami aso gabi mangulahi mo siya marburo ni tulang. Tahe. Sumaddo niya pa. Tas nilan no. Sa di mana harga no nate. Tuturo na niya dok kono nakan. Nang jago kari juna. Bisa meleb niya si Mobi. Natangis do kari juni torsuran natangis. Beh. Sona segar dah ho. Ayah ilebur teh ho. Hector Begua. Holak tasido solopi. Ayo nanak gudang do songone. Bayi mane. Itu bo totik medok mulai ate. Di sila kono mo liate. Tu Begui? Ay honyan, unang-unak ko, patu-patu bede sidalanan. Asa tar sumabur mi dia. Butuh do emak dame. Ayahay. So ina muruk ni lai siramuk jauh. Kalau di boto nung dijual ho tanoi. So di do mo lak kajal masih sugam. Naso iklas mangalayan. Mo nung dipasahat tuy nanginang mo. Nahinan, nang nadihoy, mo nung naihoy. Edang nadiawi. Biporo ato tonay si.
Mau ku jual kek, mau ku gadein kek, itu kan urusan saya, bukan urusannya. Oh sih sudah satu-satu. Betul udah kamu nak. Ay maho. Itu komen ina na sama butuh ada terwa. Mo sedih marwa iboto jual ni. Si dami berapa buah nate? Betul do si dami si boleh huta. Apa ada mau mak? Songoni mana aku? Erang binoto maneng sani se di botol si ramoti. Manang sa sida mepe ang binoto. Mau. Nih, kon bapak mon, muruin na tulangmu si Ramoti. Ala iboto hona jual tanay. Si manang pabuhan ni naroha ma. Si dami maray. Ay ho, petong na oto ho. Puli pa bawa mo mi. Kan na Jepang dah hamil di isan. Jadi bertelepon mak oma isi. Jadi jono do itu tula buku ibigi ma ala ni di. Ay ma. Sira ko maburumi na babuah ni. Bayan. Hatto nga terus mabili-bili burumi. Si Maupi. Ayo, pesarupa. Amulay o toon. Son, si dami si Maupi. Jibuha. Hutaw mo burutay. Nomom, batomo, hantom, badang. Le hutaw mo burutay. Ay tinggal mata pa tupas pangano nate. Ano mo? Si Pangalan. Pato ba si Pangalan na penin mo? Ano si Barkoro nang nasa, di ba? Si Pangalan na penin mo. Toy ma. Abi patupahon eh. Saya hulog pahonan non, baru pa sa hutaw mo buruta. Koma songo ni. Songo dia asal masuk na lomon rohami. Happy iba. 3 bulan ni bebek songo non. Seorang pikir mo ba si Pangalan? Hape nga terus ni lokon. Padiyak ko niko. Seorang berpikirnya ko. Ya bolo miro. Bae man yan. Terbek ko rin tayo lalangan ni. Apa sih mak marah-marah mulu? Toy ma. Unang sebetang tangi hatanya mak nih. Beta baru memang mangalop pak. Basta pa tu pak. Saya non hulog pahon. Tato may boto ma deh. Olah pak. Rupay hamo mesi. Sebetang tangi mak nih. Olah. Betul do. Asal terbahas suara silamyon. Patak suribu na toro si Jabon. Ala guarda me pangalaho. Lebih-lebih sebego. Mabaor me tayo kasimaw. Saru persong inang nahya karaway. Tahe. Aku agapin. Enggak pak. Sudah. Enggak sabi sudah. Jangan aku telepon kita man. Enggak pak, telepon. Berasi mana sudah dah. Asa dijemput non ibu tom telepon mana stokin. Olah pak, olah. Baik, nuror henang. Iya Pak. Henang. Di mana Mama Pak? Darah matu kamar dia. Mak. Mak. Mama kenapa? Nungro do. Dame. Iya Mak. Mama kenapa Mak? Atau ang tong na masong suro bapak mo ban merubet. Kok gitu Mak? Buha berkon. Ya ulo lala na sorong dan na hepeng. Ada merubah huta dia aja. Sorong tanggung jawab ni bapak mo ko Yang maburu. Soalnya mah kondisi nama makmu. Mulu kalau na ahan namon. Para dono pakatayo tos doton. Mara de bebani botom sudi mangan mahita. Ya udah Mak, yuk kita makan dulu ya Mak, yuk. Ya, tapi masih tamak katay. Beta. Tugu mamak nih. Beta. Jadi guru. Nyalas doro aku mulak ko 2 tahun. Ale song syukur aku. Masuk kerja juga di Jakarta ya. Masih kerja Pak. Kebetulan kantor kami buka cabang di sini dan saya diangkat menjadi kepala cabang di sini Pak. Mulai ada matu tutuhan nih. Minta berapa kasih las roha di kita buru. Mulai ada mak.
Ji song ni manggi Kevin. Beres maka na tapat tugas nak nih. Samang kita. Mula mak orang sehat dulu nih. Mari om aja tapa beres om anda nih. Hasta jo bulu tangan. Harap kendong tau. Baik udah alan las ngerohat tadi. Ay berek ko nak kaning bobo ni burut kadang tole mak ta pasak majon om anda dah. Lima buru. Nyona rong dari patu pahami si panganon. Do omakmu. Tekas do to on apalah si panganon serem-seremamu don. Kemana boy di patu pahami inang di harorongon. Sampai na tu marahon nami. Pinati ko pujur ma inang dito pinitapian. Manang di dia beho inang maringanan. Di sima ho dapat persaulian. Napurat tano-tano langging marsiranggongan. Berat na sa lilingop periode aletor ditay si totong masih gonggoman. Sa ni soluma sa matupang gabiar di tahun 300. Nung atol hasoy nang 12 tahun. Si totong maho diramati Tuhan jala oras-oras. Itong song ni kanay katan si panganan ng nabuhi pasatami. Bapak mudo emakmu tunglas maroham. Di aulas roraku sulang aku roh buru dah. Nama guru sama nda si pelohot. Selohot madihok ka persaudian tujulan naran lasar hamburu dah. Jadi menang dah. Tuluhan lohoy nang sulang aku. Asa tubuh dihok ka ngulu-ngulu. Bak kami nang dah. Nama guru tayo minum sa lasar Manggi Kevin. Makasih ya Mak. Kaselas niro harus di Berarti manggi Kevin sarapak nang kita do dulu teman emak sarapak nang sudah tenang. Ada mau senang di sini beban. Nah, sama sepanang kita matanya kita. Kau dengan matanya. Amin. Lima burung. Pilit mat jadi malawang ram balo orang buat mesti sanong. Iya. Buat baru buat. Iya. Tahu dulu lepas tadi kebina deh. Tahu dah nengel aku. Tahu Bapak. Tahu ha manda meh. Bade rasa honak yang lepas nami do anak mong. Esoya merdai walang bis panganon. Eso anak kaneng mak. Nang debi gua hati so binoto. Orang yang baik kau bisa mangan. Salah roh mga lupa. Mak, ayolah kita berobat. Biar cepat sembuh Mama. Esorong sahito. Hola nabdo sa ito nagbalga si Kepinon. Kuliah. Pila putus do aras orong si Bayanon. Ati adong nyan ni Iba. Jujung ako ran ako tuliya pe. Nanti lah Mak. Berobatlah dulu kita. Masalah si Kevin kita bahas. Gampang lah itu Mak. Ada masuk mo. Narong do niya mo mang rupiaw paturehan anak kon. Muse ibotom do si Kepinon. Mula sorong si Kepinon. Si Pujung do asa botom mo. Memang amat di sini tung nararap lemak kata ayon. Bigio ti atani burut teh. Apa sih artinya itu Pak? Ido buru. Ena sumertugi anak do na sumertugi buru. Molo bahasa Indonesia ni si mata wayang enak. Ono si bigi hatanya mak mi. Nararak deh. Oh. Ayolah Mak, berobatlah kita. Bebe tapi tahu Tuh mama mi kirim olor rumah rubat. Bisa disuruh buat teman nih. Berobatlah kita Mak. Kita. Butas nih tuh. Oke Bapak. Tuh mau satu.
sakit, katanya dia pusing. Pusingnya udah berapa hari ya? Udah 3 hari. Udah 3 hari. Ada agak panas. Agak panasnya. Periksa dulu ya. Coba. Ini jam tangan. Maaf ya. Ibunya darahnya rendah ya, 80/60. Ibu kurang tidur apa gimana? Enggak sih dok. Terus kenapa? Darahnya kurang tapi suhunya normal sih. Darahnya kurang 80/60, ibunya harus banyak istirahat. Kenapa? Banyak pikiran apa gimana? Iya lagi banyak pikiran. Kenapa? Mikirin apa? Ya Ada masalah? Masalah hidup anak saya. Gitu. Kalau gitu jangan banyak pikiran, sekarang banyakin aja istirahat ya. Nanti saya kasih obat. Kasih lagi ya. Obatnya ibu. Iya. Ibu, ini obat demamnya ya. Nanti diminumnya 3 kali sehari sesudah makan. Ini vitaminnya buat angka darah ibunya ya. 2 kali sehari sebelum makan. Jadi ini dulu ibu-ibu. Weh, sama nasi biar kok dame. Nasi meru lagi. Nung ngape? Enak harus ada nunggu dangol mabuan di Maruban. Itu namanya sigar ko ba? Ay, maru yo ti rimas ndegi rahami. Ano sa murah-murah marsahi. Ay, si manusia dari tinggi yung memerek ko. Lihat, sampai sama si noto-otok. Ay, maho. La iro ba siya hatong itong nang merbeda ulamu. Ala hira da mer kazol mo. Harus udah terus memacing-macing perbedaan. Patay nang modik. Sa sehat to. Ngungetin ang be. Kenapa, Mak? Lejo minumer putih amak mo dyan sa nalapok dyan dati niyo. Ala hira da mer kazol mo no. Minum jo sona sigar jo pagi-pagi yo. Ya, Mak? Ngapain nak kaningan? Wah ada tayo, dami. Tarsingo si Kevin nih. Kita tanya lah dulu, Mak, sama dia Kevin, Mak. Ay hope ito makaray si Heavy dito po. Tako majay boleh makaray ro tu buruta. Emang nagura katam. Kevin, Kevin, Ya mak. Kevin. Ya mak. Emak mau dok tu ibu tom si dame. Asa dimodali ho, diurupi ho membuka usaha. Dok majo dame buha tarsingo tu sih. Iya, Dek. Emang rencanamu membuka usaha apa? Kalau bisa kak, koperasi kak. Emang ke situ membutuh modal berapa, Dek? Kalau bisa kak 100 juta. Kan mau sewa ruko lagi. 100 juta. Enggak Iya. terlalu gede, Dek. Enggak kak. Bisa pas. dia mas 100 juta. Ahonian. Kita coba lah kalau 50 juta gimana? Ah mak, lapatan dia 50 juta. Ahonian, 50 juta begua kami. Ya udah deh, nggak apa-apa. Kebetulan di kantor kakak ada program pinjaman lunak. Bunganya rendah. Tapi jangan lupa ya, Dek, untuk mencicilnya. Karena kan gaji kakak itu akan dipotong setiap bulannya. Itu kan otomatis, Dek. Iya kak. Tapi kan kakak udah pengalaman. Ajarin aja nanti kak. Gimana nanti caranya. Iya, nanti kakak ajarin dan kakak kontrol nanti ya, Dek, ya. Ayah ada puli ajaran ni si dami harap aku. Masa koperasi dan boleh lah aku. Ayah, tapi aku tuh makar aja. Kecil manual yang gue mau lahir nasa itu. Ay ho pirang boy sa ni amak dami. Dinggat do na iburuta. Ala na tu bija masa kantor naro. Ala na gaji na ron langsung potongan na. Ji ima Kevin. Botong bersedia lo mangurupi ho. Ala nga ibabuan akong tuho. Bija masa kantor di. Sutong gabi roa bar kakak mo na ni kantor ala ni usaha mon. Giaton mak. Bigi, hata di bapak mi. Ima buruk ko dami.
Kau betong na pikiranmu ngudum tujulan nyari. Abu di rupi kau botomon, mulai ate mak. Sehingga ketika mau kerja tambah kerja ki hobur kure. Pokoknya na terbaik mabain untuk keluarga tahun. Mau akan orang lebih apa katain namakmu. Kata aku, satu minggu kau teram urupi mak, tinggal mabain baru dah. Iya. Urusi maju. Tunggu orang gabi gue gabi berhasil ibu teman. Kuliah sana enggak kuliah na. Jadi ima dengan mabar guru mengurusi dah. Pak, Mak. Kak damai. Aduh. Masuk Kak, masuk. Duduk. Bapak sama Mama mana, Dek? Bapak lagi pergi keluar. Mama kan itu lagi di kamar. Kenapa Kak? Enggak, gini. Ini kakak mau kasih modal usahamu yang kemarin kita bahas. Kok cepat banget Kak? Iya, ini udah kakak bawa modalnya, Dek. Ini 100 juta ya. Boleh. Coba aku lihat dulu ya Kak. Modal. Makasih ya Kak. Sama-sama, Dek. Tapi ingat, jangan kecewakan kakak ya. Gunakan itu sebaik mungkin. Ajarin aja nanti aku cara nyicilin ini ya Kak. Soalnya aku belum paham kalau kayak gini. Oh iya, tenang aja kamu, Dek. Tapi kau pintarin mengelolanya ya. Nanti kakak ingatin setiap awal bulan ya, Dek ya. Itu setiap awal bulan kamu bayar setorannya. Jangan sampai kamu telat, nanti jadi jelek nama kakak di kantor, Dek ya. Ya Kak, sekali lagi terima kasih ya Kak. Iya, Dek. Kakak buru-buru ya udah ya. Kakak mau ada rapat di kantor. Kita Iya. pergi dulu, Dek ya. Ya udah. Hati-hati di jalan ya Kak. Iya, Dek. Ya. Belum. Malah ada kakak ini. Bah. Terhatok dah teh, i proses si mobi hepengon. Satu aja mak. 50 juta mak pakai. 50 juta ya. Dah? Apa ya gak mau bayar ruko? Udah mak mau bayar kontrakan. Pokoknya si 50 juta nggak cukup di hoi. Nampak lah pusik kok. Pokoknya ingat ya, 50 juta ho. Nampak 50 juta ya. Arung yang sepatu aku udah hepengon. Oh, iya. Perbar bahasa apa semua ho? Terhatok.